Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalının katılımcıları. Amansızlardı. Bugün biz Halmen aile hükümetine karıştı. Mınavu Yaşlarabad degen ayılda keldik. Bu jerde Gappar akabız jana Umsun ayçebиз. Özünün karamagına şol Batkenden kelgen bir kança turgundарды kabul algan eken. Ошолор менен bir barlaşıp al ahvaldan kabar alıp Taştöbe elinin atıdan Taştöbe jaşlar aktivist jaşların atıdan bir kabar algany keldik. Oşoga azı kirip üyesinden jana kelgen meymandardan bir oz ahvaldan kabar algany geldik. Urmatly көрүүчүлөр, бул жерге келгенибизде ушул үйдүн ээси азыр убактылуу ушу базарга керектүү буюмдар алганы кеткен окшойт. Бул жерде келгенибизде ошол Pirmamatov ababız Qarabağ ayılından. Assalamu alaikum aba. Densoğunuz yaxşıbı? Aba, hiç kimde başka bunday bolmasın. Siz özünüz tanıştırın. Men Qarabağ ayılının turgunu Nuriddin Pirmamatov. Nuriddin Pirmamatov. Pirmamatov. Kıyınçılık yok mu? Kemçilikler yok bolup atabı? Hazır kelip kirgizgen kabul algan үйдө кемчилдик жок. Кудайга шүгүр. Sizler kança adamsızlar bu yerde? Биз Qarabağ айылынан Batkenge качып чыктык эле. Анан Куданын үйүгө барсак, алар 11 экен, биз 3 14 адамдар алып келип, шунда жайлашты. Halmendan bargan eken. Kadamjaydan bargan eken да. Ошолордун жардамы менен келдик. Azamat degen jigit sprinter менен bardı. Sprinter менен. Азыр бул жерде кемчилик болуп. Кемчилдик жок. Кудайга шүгүр. Тамак аш продукты жетиштүү эле. Алып келип беришти. Каттоого алдылар. Десас. Эми сиз аксакал экенсиз. Мынабу биздин айылыбыздын эли дагы азмаз жардам бердилер. Ошону сизге таштап кетейли. Макул. Колуңуздан. Allah razı olsun. Hurmatly görүүчүлөр, Taştöbe elinin jaştары, aktivistleri atынан şol elden çoğulgan karajattardı kolundan kelgeniçe alıp kelgen eken. Muna Ulanbek ukabız şonu tapşırıp koyeli hazır. Mınake hurmatly jaştar, Kadamjay mına Taştöbe elinin jaştары, şo sizler bergen buyumdardı, kiyim keçelerdi, tamak aştardı, varinalardı şul ababızga Gappar akanın үйüge jetkizdik. Aba eli jurtubuzga bir jakşı dua berin. Биздин şu kabul alganдарга biz razıyız da. Aman bolsunlar, tinç bolsunlar. Hiç kimden başka mınday müşkülde sallasın. Allah razı olsun sizlerden. Jardam bergeningizlerge çoğun rahmat. Bizi razı olsun.